Bufunzo warukaga yebakira mu certificate yagitondukiramu yamugebwa yalobakirawo singawo tutambire bakalamu ino mpozi ekalireyo olunaku lwaido yabaireyo abantu abavubuka bana bali kunyo bulubwa NR mukuneza President Museveni akalulu mpera ati batawo meeting nga buli ali mu lukiiko lwajafuna emitwalo 10 era abantu abandi badifuniye but abantu ba candidate aliyo nga member wa parliament babaire bamaze okungera mu lukiiko balobera bazigiza balemesa abantu ba ono gwe yesimbyewo naye omwami gwe beta Agrobeni babasibiriza kuliya bano bafuna akasendo okunyowagana ko kwabere yekalire side eyo actually ensonga eyo wako coordinator wa Piero yu wa Kalio district n'omwami Mwibu Lasuli bamugobye mu lukiiko okubamu olw'okubagagira atenga ku document eyava mu NRM ni mwami Mulwanyono aida kukyongerezaku eraga nga coordinator wa district ali part of that meeting era mu kutambula kona mukola mobilization ya kaluka president yo ikakuta Museveni ba coordinators aba Piero yu balimu oluvaino lw'ekibiina ky'NRM ni Piero yu bayita omukago ogwotambulira awala lukano era baleeta n'ensambo eyatuuko pamoja yakuba nti tujja kukolera awalala paka akalulu lw'ekkaliwa era n'NRM bwe yabayireeta ekateeka mobilization yaleeta ba coordinators ba district yabataaku ekkaliro ekikubya mwami Lasuli Mwidu okwida okuba mu lukiiko lwakuba bamulanze nti aliwagira independent candidate Mugoya Bernard Agrobeni ayato yabantu go baliko Agrobeni ndiko bera mu mutabana kaliro kobe ndoza wakotambula wajere kunonekeza kaliro kaliro Agrobeni na aliko ekyo nkobeire bamuli nacho kino kiri obvious bagambi yagenze mu meeting NRM naye muwagizi wa independent eri abaddewo NRM uliriza bakwinonweire iye ekimubingisiza olwokubanga ali kuwagira azira kadi ya NRM anti olukiiko lwabadde lwe NRM ate iye abadde ali kujamu yabere wachi anti ali kuwagira bali bagamba balina kubeera wamu so babadde batuufu abe NRM kumugoba awagira otya atalina kadi olina kuwagira oba munafu oba mulwanya wagira abasajja bawagira obuneeno alemedde ku nsonga Yoweri Kaguta Museveni mukulembeze oweyiwanga yandibaira akobati banange mutagagira bana bazira kadi aye ekintu kyakireka open kubanga nabalina kadi bona babavuyavuya buvuyevuye ekyo ndo bewo ngo kitegeye kale leka ngaidinge mu kunsonga ngaidinga mu kuwamo ya samiri ne yanzizo omukulu okusokera ira landeta okulamusa okuva wa General Yoweri Kaguta Museveni President wa Republic of Uganda era national chairman owekibiina ekya NRM abalamuisa begano bwetwira ku nsonga tuge byatula musiza ndi abalamuisa ojatulanga tumaze ajatukolako linda ibobo mulamusanga atogema mungalo sada muvuga ekitegeeza Agrobeni yakugema mungalo tusa biwo tukobi wano Agrobeni president president ali mulala ate sebo president omulala oyo muiwanga linazula mu State House eryentebe eyo baba ni State Lodge indi eri nakasero era dirigazete di bulungi ng'omuntu yena gwavere akubati State House eya Uganda eriwa eryentebe ekigambo ekyesente dobaire mu ngogaba kyona kitereze kuba amawulire negerinago era n'ensonga lwaki nsobola oddogera ku mulamba kuba nizage magana n'ebyendyanga ekigambo ky'ebyesente omukulu gwe bagobye mu lukiiko olwo tirowooza nti bamugobye mu lwakuwagira bayinza okuba nga waliwo ensonga eyindi aye bw'obanga oli wa independent bw'obanga oli wa NRM toikirizibwa mu nkiiko daki da NRM nze olunaku olwaido nabo twabaire mu lweko baano naabona omuntu afungula amaiso mukulu munaife tuwanga ensonida ndikuswala omwogeraku aye wabudondeeyo yali mukulembeze mu NRM yesimba mukamyufu yagwa mpegano yasalawo aide independent now secretary general yawandiika ebbaluwa owa NRM yakoba ati omuntu yena ngobaire wa NRM nga wesimba mukamyufu wagwa oba bakwiba tikikukakata kusigala n'ekifo mu kibiina kya NRM kirekulire awona wabira ekyeru mwidukira ekyeru yakubanga abantu yali yesimbyewo independent bwe yabona ebbaluwa ene ya secretary general
ebyokwesimbawo independent yabivaku era yasigala nga ne chairman owa NRM wana kapelipiti eruye so singa mulwanyi ono gwe mutali kwenda kuba mu lukiiko anaaga bagangwire ati gwe tutali kwenda enkola y'ekibiina ekukoba wana kale enkola yakyo ayega anaagangula anaaba wangwire erere mu kibiina mu parliament tibamubalanga wa NRM bamweta wa independent